Twongere tugushimire kandi tukwifuriza ishyanihirwe updates none Ministre d'Etat ushinzwe rero nanone affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner akaba rero akomeje kugenda akora diplomasi mu buryo bukomeye ndetse akaba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemerewe accès kuri ibikorwa bya espionnage ndetse gihabwa n'inkunga n'igihugu cy'Ubudage. Ubudage bukaba rero bwahisemo guhereza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amadrone de surveillance agera mu 120 ndetse kandi banabemerera gukomeza gukorana mu rwego rwa sécurité humanitaire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Ubudage kandi kikaba gikomeje gukorana bya hafi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse Thérèse Kayikwamba Wagner akaba rero yarari muri Repubulika y'Ubudage aho rero bakomeje kuvuga kuri pression bagomba gushyira ngo kuri leta y'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo habeho kwavansa kwa ziriya initiative diplomatique. Ubudage bukaba rero n'ibindi bihugu bya Union Européenne ubusanzwe bitera inkunga igihugu cya Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 bakaba rero baherutse nabo gufata ibihano by'urwiyerurutso. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zose zaragiye zifata ibihano ku banyarwanda ndetse no ku Rwanda nk'uko rero ngo byagiye bigaragara kandi bivugwa na Wagner kandi aravuga yuko kandi agression ikomeje ngo nubwo communauté internationale ikomeje kubigendamo buhoro akora rero zikaba ngo zigomba gukorwa mu rwego rwo guhagarika ibitero ku rwego rwa kontina ya Afrika. Rero hakaba haheruka nanone collaboration y'ibihugu hamwe na Communauté d'Afrique de l'Est, East African Community ndetse kandi na Communauté d'Afrique de Développement Australia cyane ibi bya SADC aho baherutse gukorana inama iri conjointe hari kuwa 17 ndetse hari niyabereye Zimbabwe. Bavuganye rero ku buryo amahoro agomba kugaragara ndetse no gusinyana ibijyanye na cessez-le-feu. Ni muri icyo gihe rero facilitateri bagiye bashyirwaho ndetse communiqué final yaje kuvuga yuko ngo ba felicita Uhuru Kenyatta. Kugeza ubu rero hakaba hari designation y'abagomba guhuza ndetse effort diplomatique zikaba zikomeje. Igihugu cy'Ubudage kikaba gitangaza yuko ngo cyamagana byanze bikunze kandi mu buryo ngo buri ouverte ibitero bikomeje gukorerwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu wari kare rero piste yaho ikaba iri gukontororwa n'umutwe wa M23 hashize ibyumweru 2 ndetse amasource turi gukura hariya aravuga yuko rero kugeza ubu abareberi bose bahunze rero bavuye kuri aka aeroport ka Kigoma muri territoire ya Walikare. Biravugwa yuko kandi nanone bahavuye kubera ibitero bikomeye by'amadrone igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabarasheho muri iri joro ryakeye. Turakomeza tugukurikiranire rero gatanu ku kandi ntuhave ngo ujye ahandi sakaza tuje conteste Mejamegali turabona affrontement en cours. Twongeye guheruka kugira ngo tuguherero update sakaza tuje conteste Mejamegali twongeye guheruka kugira ngo tuguhe update cyane kuri affrontement z'umutwe wa M23 Masisi zongeye kubuka. Rero kugeza ubu bakaba bari kurwana abaturage bikingiranye mu mazu yabo. Rero kugeza ubu frappe zirakomeje ndetse amadrone agera kuri 4 akomeje gusirikira mu kirere cya hariya. Ahangaha rero hakaba ari muri Masisi, hakaba hari hamaze igihe mu by'ukuri nta kibazo gihari. Situation rero kuva kuri uyu munsi kuwa 3 z'ukwezi kwa 4 kuri 2025 hakaba hari ibibazo muri territoire ya Masisi muri Nord Kivu. Ni nyuma y'imirwano ikomeje kuva mu gitondo cy'uyu munsi. Abarebere b'umutwe wa M23 bakaba bari kurwana n'abakombata b'abazarendo muri village zikikije hariya. Detonation z'imbunda ziremereye zikomeje kumvikana, drone zigucishamo zigaturitsa ndetse panique mu baturage ni yose. Abenshi bakomeje kugenda bahitamo kwikingirana mu mazu. Komba zatangiye mu masaa 11 z'uyu munsi. Byari bikomeye cyane mu bice bya Kaniyi hafi ya centre ya Masisi ndetse amakuru yakomeje gukonfirma yuko hari amaoffensive y'abareberi b'umutwe wa M23 bageragezaga kuderoja chefferie ya hariya
ndetse n'umuyobozi wayo, aho rero yarindwaga n'abazarendo. Kugeza ubu rero Wazalendo iza kubasubirana inyuma mu buryo bubabaje, ibicamo bagera kuri 14. Andi makuru aravuga yuko contre-offensive z'umutwe wa M23 rero zahise zongera zikaba, abareberi bari bamanutse muri biriya bice ndetse baza gukubitana cyane cyane kuri axe ya Nyabiyondo, n'abazarendo babicamo rero abagera kuri 6. Position ya centre ya Masisi ikaba ikomeje guhura n'akaga. Batunguwe rero na atake z'igitondo, abaturage b'i Masisi bose baza kuza guhura n'ibibazo cyane cyane muri quartier ya Imara ndetse no mu birere hafi ya hopitali de reference ya hariya. Kugeza ubu abenshi bagumye mu mazu yabo, ndetse yewe hakaba hakomeje no kugaragara yuko imbunda ziremereye arizo ziri gukoreshwa hariya, ndetse bilan ikaba ikomeje kugenda igaragara. Source za hariya ziravuga yuko rero kandi nanone hakomeje kugenda hagaragara n'ibindi bibazo birimo n'ishimutwa ndetse nanone no kugirirwa nabi kw'abagore. Turakomeza tuguhe update, zikomeje kugenda ziyongera umunsi ku wundi, ndetse yewe intambara zo zikomeje gukomera mu buryo butari bwarigeze bubaho. Ibice byinshi bikomeje kugenda byatakwa, ndetse yewe communauté ya Masisi y'abaturage ikaba ikomeje kurega umutwe wa M23 ibikorwa by'amatrocité cyane cyane muri Bashari no Rukivu. Situation rero ya Warikare nuko nguko imeze. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi, komeza udukurikiranire hano, turagukunda.